Swastiastu. Alit-alit sareng sami, alit-alit kelas 4. Sampun api gaterane mangkin, sami becik nggih, sami sehat nggih. Inggih kecunduk malih sareng Mister Gede ring pepelajaran bahasa Bali dinane mangkin. Nggih. Nggih sekali biasa sedurunge lanturan pepelajaran ngiring alit-alite ngiring sareng sami doa manut agama lan kepercayaan soal-soal. Doa amin. Inggih puput. Inggih alit-alit sareng sami sedurunge lanturan pepelajaran bahasa Bali Mister Gede jadi ngelingan malih iki indek program sekolah. Nggih, selis nunggil inggih punika TTM. Nampi kepanjangan TTM. Benten sane bisa? Inggih pakai pisan terpaksa, terbiasa, lan membudaya. Nah, niki contohnya sekali puniki nggih. Alit-alite sane biasa bangun tengah nggih, makin paksa dumun mangga bangun semangat. Nggih. Alit-alit sane napi adane jarang niki ngwantu orang tua. Nah, makin dipaksa supaya terbiasa membantu orang tua. Yen ning sampun terpaksa, dipaksa dumun, alit-aliti sampun terbiasa. Nah, dadosnya benyakan alit-aliti parilaksana punika dados membudaya. Bangun pagi sehingga menjadi budaya, membantu orang tua jadi budaya. Talah alit-aliti melajah. Nah, talah itu membudaya. Mangrane sami dados membudaya. Budaya sami becik. Nggih, ampun alit-alite. Nggih. Inggih alit-alit sareng sami minggu sampun lintal alit-alite sampun boleh pepelajaran indik kerenget kiron nggih kata jadian. Taler alit-alite sampun boleh indik pengangge tengenan. Nggih, asal Bali nggih di kelas 3 sampun boleh pengangge tengenannya. Mungkin Mister malih ngelingan ini pengangge tengenan. Nah, jika ini biar saya. Nggih, wenten cecak bersuara er, wenten surang bersuara er, wenten bisa bersuara Nah, pengutan ini adeg-adeg. Iki ngemademang aksa. Nggih. Uli ke dari ak. Nah, uli me dari em. Nah, nike adeg-adeg. Nggih, nike ngemademang aksa. Iya, saling mangkin lanturan pembelajaran indek pariname pada beburon lan pariname pahan entik-entikan. Nggih. Nawi alit-alite materi indek pada beburon dari pariname pada beburon liwah pariname pahan entik-entikan alit-alite sampun boleh nggih ring kelas 3 nggih ya boleh niki. Nah, mungkin lanturan niki nggih. Nah, elingan niki panak beburon nika nenten je sami menderbe waste nggih. Tidak semua anak dari hewan itu memiliki istilah tonanak ya, tidak semua. Nah, misalnya panak gajah, nah, tetap panak gajah nggih. Yening jaran panak jaran, nah nika madan bebedah. Nah, nika beberapa manten nggih, hanya beberapa saja yang memiliki istilah. Nah, mungkin mangga alit-aliting ngresep. Nah, saya ngresep niki cingain niki. Nggih, biar saya ngresepan. Nah, wenten panak jaran nika bebedah nggih. Panak meong nika madan tahi. Panak bojong madan ape. Panak kambing madan wiwi. Panak siap madan pitik. Nah, luas lanturan nih. Waca dulu. Inggih sampun alit-alit sampun ngresep. Nah, nike panak beburon nggih. Wenten pitik, wenten wiwi, wenten bebedak nggih. Liwah sanega sareng alit-alite nike hafalan.
resepang hafalan nge. Nah ini kan nenten sami pada beburon ike tapi maksudnya menderbe waste nge. Tidak semua anak dari binatang itu punya istilah atau nama ya, tidak semuanya, hanya beberapa nge. Nah mungkin lanturan malih ini pariname bahan entik-entikan. Nah niki taler wenten, ring entik-entikan taler wenten, iwau sampun beburon makin entik-entikan. Ye. Nah, makin mandale tadi sang resep wacen puniki. Nggih. Enten buah nangke, ane muda madan ati wawa. Buah semangka ane muda madan blungking. Nah, bukan bungkaling. Nggih. Nenten bungkaling, blungking. Nggih. Yen buah entalo nike bungkaling. Nggih. Buah manggis. Nah, buah manggis ane muda madan blibar. Buah kelor madan kelentang. Nah, ini wasan-wasan terus wacana ya. Karena ngalit-alite wacan-wacan malih. Nggih. Nah, mungkin alit-alite di kelas 3 sampun boleh aksara wianjana. Minum sampun Mister Taula terus sampun elingan aksara wianjana. Terus penganggit suara, penganggit enam. Nah, makin lanturan indik pasang aksara Bali. Nggih. Nah, alit-alite sedurunge nglantur pasang aksara Bali, Mister elingan malih indik aksara wianjana. Nggih, baca nuwun mangde alit-alite eling ingat nggih. Nah, alit-alit sang sami, nah makin pasang aksara Bali, misalnya terang ini pasang aksara Bali, ini ke dari pulang leleng. Kemudian nggih, pasang aksara Bali ini ke tata cara atau aturan dalam menulis aksara Bali. Nggih. Oke, ada aturannya. Nah, ini kuasanin pasang aksara Bali. Nggih. Nah, makin elingan. Nah, biar saya latihan. Pasang aksara jadi satu makin icen ini punika dari pelan lelenge. Nggih. Aksara le nenten dados mepepat. Nggih. Meuah dados lelenge. Jika le itu mendapatkan pepet, dia otomatis akan berubah menjadi lelenge. Nggih. Lelenge niku sekali puniki. Nggih. Nika madan lelenge. Nggih, makin tabar. Nenten dados mepepat. Nika meuah dados rerepe. Jika itu mendapatkan pepet, dia otomatis akan berubah jadi rerepe. Sampun? Mandalen ada ngerti? Niki contoh. Nggih. Nulis lagu. La itu dapat pepet dia langsung berubah jadi leleng. Nah, cikain legu. Nah. Contoh kami kali lesung. Nah, lesung itu biasanya menggunakan untuk numbuk padi ya, numbuk bumbu. Nah, lesung. Nah, cikain le dados leleng. Lesung. Nggih, elingan nih, le nika nenten dados mepepat. Nggih, langsung berubah menjadi leleng. Apa kalian? Nggih, elingan nih. Nah, makin rerepe itu tidak boleh mendapatkan pepet. Nggih, dia akan langsung berubah menjadi rerepe, tapi dibaca tetap rerepe. Bentuknya yang berubah. Makin ya. Nah, contohnya regaji. Nah, tahu regaji nggih? Alit-alit itu ning regaji. Regaji itu gergaji nggih. Regaji, sesulatan regaji dua ning niki boleh pepet, nike langsung meuah dados
Repe nih regaji cengain aksara Bali nih regaji inggih sampun mangkin wenten rerame. Tapi cara nulis nyurat aksara Bali rerame nah ini kan nika nenten dados mepe nya dados langsung meuwah dados reripe cengain aksara Bali nih rerame. Rerame itu orang tua. Ingat? Iya ada sami nike pasang aksara Bali. Pasang aksara Bali nike tata cara kita menulis aksara Bali. Ya, tata cara nyurat aksara Bali sampai padu. Nah, ini ada cara sami. Nah, ini kan Ali Bos mesti dicen catetan. Catatan nanti catat ring catatan. Ini kan usaha nanti nyatet pelajarin macam-macam ada eling ada ngeresep sehingga paham sehingga kalian bisa sampun alit. Nah ini wantah sampun nika pembelajaran bahasa Bali dan makin elingan tetap di Jumat agar wantu tetaman mengaliti bantu orang tua di rumah ya. Nah setelah belajar ada waktu senggang bantu orang tuanya. Iya merasa punika Mister Katin pelajaran bahasa Bali dengan makin untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Dadah.